Mještani Minske Glave žive pretežno od poljoprivrede. Jedan od njih je i Momir Vukić. Snalazi se. Koji svagdje. Većina stanovnika se pretpostavljam bavi poljoprivredom. Bavi timom poljoprivredom, svašta nešto. Preživljavaju koji svi drugi. Najveći problem ovog sela je sve veći odlazak mladih sa svojih ognjišta. Stariji mještani trude se da ih privole da ostanu u rodnom kraju i prenesu na njih običaje i tradiciju. Jedna od važnijih lokalnih manifestacija je Ivandansko slavlje. Ta tradicija treba da ostane i mladim pokoljenjima. Mi uvlačimo puno mladima da ih odlazi s ovoga prostora, da ih privolimo, da oni preuzmu teret organizacije ovog narodnog slavlja. Uprava grada Prijedora nastoji da olakša život u ruralnim područjima te omogući mladim ljudima da ostanu na svojim imanjima. Vi ste svjedoci da mi u kontinuitetu, iako su jako teška vremena, nastojimo da gradimo i saobraćajnice, da se asfaltira koliko je moguće puteva pristupni selima sa ciljem da ljudi ne sa njim, da ne idu sa tim putevima sa područja sela, već da se vraćaju, da rade i da prihode na tim područjima. Na kraju krajeva da mnogi prave i svoje vikendice, da se što češće dolazi u sela, a sa tim se održava i život. Povodom Ivandana u Minskoj Glavi je služen parastos i položeni vijenci na spomenik podignut u znak sjećanja na 17 poginulih boraca iz odbrambeno-otadžbinskog rata, spomen ploču za 67 boraca NOR-a, ali i groblje u kojem su sahranjene 34 žrtve fašističkog terora iz ovog sela.